Ej, pa ona dela. Kače. Tako. Ej! Debilno. Ja, res. Veš zakaj tako leče, če to odnese, da se še zmr drži. Veš kaj bi naredil, ko bi plof, plof. Konca. Pa sem vesela, da se znam. Boljše, da ne gre pri koncu, ker to vem, da je full bad times, ne? Že da dobro. A ne, moji ljudi, šta se je sad dogodilo? Kaj pravi Borna, da ne more? Da, najprej morajo ugotoviti, kak željavo noc pustiti avto, zato ker zdaj fora tem, da mi ne moramo z avti v Bosno. Ajoj. Ja, mislim, lahko, 36 kolar gre, samo nijemo. Imamo avta, kar ne sabo? Nijemo ga sabo. Ok. Bo sam šla pa prikolica. Kaj ste posebni, man? Sploh ne bom povedala. Zakaj ne? Ma, Ti si bila tudi božno, no. taka v svojih 20 let. Ne, nisem, nikoli Kaj nisem ne? bila tak idiot. No ja. Kaj pa zdaj? Malo večji idiot. No vidiš. Halo. Kaj je naredila z bulko? In verite, Sem rekel, kaj je naredila. Še enkrat pokaž. Ona je bila mogoče malo preprazna, Erik, veš? Zihar je bila porazna. Ja, glej kakšne bočence. zna biti, ja. Lekcija za naslednjič, da imamo rezervo samo. Ajde. Na kelju gore, na staklu. A, dvojni šiber, a? Da. Evo, luksus, a? Evo. Pa mi su srede na ovolem, sa šlepnicama ja bio. Aha. Ej, mogu da snimam? Snim. Dobro. Komfortno, nismo se dobili. Nismo se dobili. Tu. Ugonić, ja. Ilić Nikola, tu. Miloš, tu. Lolić, Tu. Vestić, Prisutan. Vozi. Evo smo zaključili sa stankom voznikov, nova proga tu v Željavi. Zdaj vam tu dva telefona, da jih peljem v bokse in začnemo takoj trenirati. Malo mi gre klimu mi upali. Pa može, evo. Stvarno radi. Ja, radi. Ali ovdje dobro je. Brutala. Ja bi odmah gradu vozio. To je bil prvi krog ever na tej progi za Tamalim Ilićem. Njega nekaj meče v kot, drugače pa ok, mislim
tam je bilo vse v redu, sicer ni nič gripa na progi. Videl sem te odmah, kad si krenil. Več ni bilo nič gripa na progi, pa je bilo ok. Imam pa en velik flek tu na špeglih, ko bi rad ga zdaj spucal. Pa mu lahko damo, glede na to, da nas je zdaj on leadal, pa je jaz česal, mu lahko damo zdaj en lead mi, da se naštelam na potencijalno kvalifikacijsko linijo. Čeprav še ni dejanskih clipping pointov postavljenih, ker je prvič tak dolga proga. Na betonu in je ful razlike, ko prideš nazaj na asfalt. Kaj, ko bi si rekel, beton ful gripa? Ma ne, na asfaltu gripa, beton pa ne. Tista guma je delaminirana. Čist, ne? Ja. Kaj na platnu? Čist. Notranji del je platen znani, še dva Da bi se odpeljal to. Čakaj. Ima ovo snage masu, baš snage ima. Ne mogu da omaknemo avto, trebamo dizdelicu. Pazi voiceover, evo tu je Erik i pošto vas toliko podržava moju vožnjo i natjecanja i drift u Hrvatskoj, ću probat ovaj video pričat malo po hrvatski. Zapamtite da hrvatski ni moj domaći jezik, tako da ako nešto krivo kažem, slobodno me popravite u komentarih. Ako nešto stvarno zajebim, možete i to kazati, samo budite nežni, još učim. Uglavnom, desio se sudar u burnout boksu. Situacija je bila taka da Klaudija je bila na putu iz staze nazad u boks. Došla je sa desne strane, znači na njeni lijevi bili su šatori i dva auta na startu, znači nije mogla vidjeti da je neko u burnout boksu. Tamo nije bilo nikoga da bi jo zaustavio, a u tom momentu Kugi je zagrijavao gume i nije vidio. Izlansirao se je nekako prema njoj i udario jo u bok, znači u zadnja vrata i stražni kotač. Štete na auto je bilo puno, kako ćete moći vidjeti na sljedećih klipovih. A ja sam se posebno naljutio na to jer sam upozorio direktora trke na sastanku vozača ujutro da stavi traku, markere, čunjeve, bilo šta ili barem čovjeka koji upozara vozače koji se vrate sa staze da ne bi došlo do ovakvega sudara. I naravno, sreća me ne prati baš dobro, tako da se to desilo mom autu i moj curi. Uglavnom, tu sam se bio stvarno naljutio, baš je malo falilo da nismo sve nakrcali i otišli doma. Na svu sreću Klaudiji nije bilo ništa i znao sam da možemo riješiti auto preko noći.
V glavnem rezultat tega incidenta je ne samo prazna baterija na GoProju, ampak tudi to, da zdaj žugim tu na šodru šraufova kose, ki smo jih valjda preplačali, pa jih ponavadi dobivamo po dobri ceni. Pa ne samo, da je stari ležaj not, je tudi stara puša not, tako da je moramo iti preprešati. Ampak ajde, to ni nič tak posebnega, kar ne bi mogli rešiti. Me pa valjda... Ha? Na roka, ki je. V sovozniku zic. Me pa valjda jezi, zato ker to je taka napaka, ko je naredi organizator, ko organizira prvo leto, ne pa 15, 16, 20. Incident je bil tak, da Klaudija je... V bistvu, zakaj nisem zadovoljen z izidom tega, oziroma zakaj me toliko jezi to, kar se je zgodilo, poleg škode na avtu valjda, je to, da sem tega direktorja dirke na sestanku voznikov opozoril, da naj da tam trak, naj da stožce, ker se bodo ljudje vračali iz proge in ne moreš pričakovati, da se bojo vsi ustavljali ali gledali levo v burnout box. Drugo, Klaudija, ko se je vračala v burnout box, ona je prihajala z desne. Tretje, ni videla, ne, zato ker so bila dva avta na štartu, to pomeni, ko je ona tu prihajala, dva avta na štartu, ona ne vidi, kaj se dogaja zadaj, ker se dinamično približuje tem avtom, ima dva šotora, dva avta, ne vidi, kaj je zadaj. Tretje, Klaudija je bila že v bistvu mimo Kugija, ki se je na nesrečo znašel v tej situaciji, torej on je zadev v bistvu tukaj, kot je dobro viden po škodi, ne. Tu jaz nikakor ne krivim nje, niti ne krivim Kugija, ker bi pač to mogli rešiti na drugačen način, drugje postaviti burnout box ali pa ga boljše označiti. Sploh pa, ker je na željavi več kot dovolj prostora, da se to reši. Torej zdaj bo Žugin to razstavila, dali bomo gor ene stare amortizere, ker tak je bil gor, valjda ni preživel. Ne samo, da ga je zvilo v banano, tudi stolklo je v hiši, tako da je amortizer zdaj čist trd, pač zabetoniralo ga je. Polosvina je čudežno preživela, avto je pa tak stolčeno tukaj, udarjeno tukaj, napokan pleh tukaj, kjer se ta celna konstrukcija lovi z dvojnim plehom pri amortizerju. Tu je zvilo pleh, ki sem ga že poravnal, pleh je namečkan tudi tu in tudi tu zgore je čohala guma, ko je valjda zabilo nazaj. Ne. Poleg tega je valjda ta roka udarila v šasijo tukaj, ampak čudežno zaenkrat zgleda, da niti te roke ni zvilo. Na srečo pa je kolo ostalo v enem kosu, zato ker če bi pa kolo razbilo, bi bila pa dobra šansa, da bi zlomilo tudi disk, pa poškodalo še zavorno čeljust. Če se to zgodili, bi pa mi zaključili sploh vikend, ker ne imeli volje tega popravljati. Tako zdaj na meni pa Žugiju, da to sestavimo. Borna je že zrihtal tu blizu Prešo, da lahko preprešamo to, kar se bo dalo rešiti. Definitivno bojo to vse kugle, kolesni ležaj pa ostaja stari. Situacija je taka, da rajmo drot piršno, ker je tu rja in ne moramo zdaj zašraufati. Slovensko boš mogel, ker po moje ne razumem. Kdo? Ljudje, ki gledajo to. Rabimo drteno krtačo, ne, zato ker pač je tu rja in je treba dol spucati, da lahko matico zašraufamo. No, ampak je že Borna nima sabo, tako da... Mi tudi nimamo sabo. Zobne ščetke so premehke za rjo, tako da bomo... Tako ja inače slažem auto isto. Malo boljše, ne? Ne, pukla je vilica. Sudar je bil na stazi. Kako? Trebalo bi taj ležaj. Pa da, moramo premjestiti ovi. Jer ovi unište. Pa još ova. Pa ova dvojica. Selete. Da. Erik, šta radiš, Erik? Javamo promijeniti, probavamo promijeniti. To, bravo. To je treba naprešamo v novo roko. Uglavnom, dečki su nam omogućili odmah prešu preko granice u Bosni. Koliko je, a Zugi, za koliko smo bili ovdje? Za 20 minuta? Pa da. Otprilike. Na 4-6 će vozit radi njih. Tako da Erik, jedan drift taksi u Lexusu, a? Jedan drift taksi za njih u Lexusu. Definitivno. Ako budete sutra došli... Jel dolazite sutra? A? Dolazite sutra? Onda ćete iskusiti kako je to biti u drift autu sa 4 sjedala, ej. Pazi roku. Ajde, probaj.
Samo da je. Koliko bo trdo. Okay. Takže, bravo, odlično. Nije vaštićen. Ma, ni, to je top. Kaži na to, znam ja to dirent. Ko kirurgije. Hoćemo... Sama ga dok ni dobro. Je, daj, idemo še malo. Ne, ni dobro. Kaj ne? Nije dobro. Da, širi smo. To je staviti kako treba. Lahko. To je pa orodje, ne? To je. Toplo veš. Da še vidiš, kaj se dogaja. Sam pazi glavu. To je to. Ma ne boj se, bre. Kaj se bojiš? Bog je dragi rekao koliko koraka kreći ti, ja. Kaj si ti skiraš za to? To ima ko planira, bre. To je to? Dobro, To, bre. vrat nazad, Pazi, popusti. čekaj. Popusti slabo. Moj Slovenec, mi se ne pitamo koliko ćemo hoditi. To mora stalno, kad sjedaš u auto imati na umu. Pa evo ga napravljeno, a? Pa da. Bome. Sinjeko, pa dijete se napio s ovom, nema da bi. Šta se sekiraš? Ne znam zašto uvijek kad idemo, ne znam, u bivšoj Jugo negdje smo ogošćeni kao gospodini, ono, svi prijatelji, a kad smo u Sloveniji pa idemo kod nekoga, ono, nije toliko dobro uzdušje. Ja u Sloveniji sam dođem da se sekiram. Hoće li te izbiti? Hoćemo ovoga i... Ovi mislim da je dobar. Čekaj, imaš... Kad radi profesionalac, a? Ja mislim da je to. Pa kaj sereš, pa podaš ih. Koliko je ura? Polnoč. All these things I remember, 'cause we are stay there forever. 'Cause we are stay there. All these things I remember, 'cause we are stay there forever.
Sve okej? Dobar. Ovo je bilo super. Milja će se kuput uskoro. A je Radjače, stičeš ti njega, a? Da, Ubereš, moram. Mislim, mi imamo, sad ko smo na krcan imamo 2 tone. Tako da... Hoćeš reći da ona je doktorica debela? Dobra, si čula što ti je rekao. Jel imate vi keša, ja bi cijeli dan ovako. Plaću bi spiskala, brate, top. Samo molim te, nali u brisače vode, mislim da ti svidli na tabli. Zato mislim da je iskustvo u ovom autu isto dobro kao recimo u autu sa jednim sjedalom, jer mogli smo ih ispratiti ko da bi bili na natjecanju. Naravno ne bi si želeo s ovim autom protiv nekog najjačeg vozača, ipak je dugačak, težak i to, ali ono možemo se voziti tu, kuštati sa svimi. Da, a još smo znači 4 u autu i tu je razlika i opet uspiješ. Da. Vi se... Ajde, požurite. Ti si. I ne, čekaj, ćemo počekat, jer ovo je dečko iz Češke koji ima 14 godina, pa mi je više bitno da dobite vi dobro iskustvo sa vozači koje znam kako voze, nego da eksperimentiramo nešto. Evo s onima, evo. Stay there kako se auto od 450-500 konja izlansirao iz zavoja, a toga mi ne možemo. Sve okej? Da, odlično. Top. Stari moj. Ne moram voziti za njih, ja. Sad mi je kazao da kao ne iza njih dvojice.
cure odvozile, dosta dobar tim. Da. Znači vam je bilo dobro. Spremni za još jedan krug? Znači ovak, idemo od starta. Znači, zalet, prvi zavoj, znači nije mi uopće bitno jel ćete ući široko, jel ćete ući plitko, uopće neću gledat to. Bitan mi je vanjski apeks, onaj tamo. Znam, na betonu je, plakat će neki. Ali je pomaknut dalje, znači 2 metra dalje je pomaknut, znači baš upravo iz toga jer znam da ćete klizat do njega. Ali zake, sljedeći vam je nutarnji. Klaudija Lajković na E36 sa V8 motorom na 300 nešto konja. Jebeno, bravo! Brutala je. Še još na hitro pokomentirala? Kada? Kaj je bilo? Kdaj? Zdaj? Ha? Kaj ne boš pisati? Ne. To je del tega, da... Super kroga je naredila, zdaj ona ne bo. Ja. To je del tega, da postaneš... Kvalificirala sem se 7. Ok, zdaj si že 8, verjetno? Ker je bil Vuk Verjetno tretji. že 10, ampak ajde. Dobro? Je bilo kar dobro. Ja, to je med 30 vozniki na CDC-ju, danes furamo top 16, ker se je toliko avto pokvarilo. Tako da bo ziher v top 16, ker ni več dovolj voznikov, da bi te izvrgli ven. Čestitke, šla je pa 2 safe rana, ne? In to tudi pokaže, kje je že njena vožnja.
da kljub temu, da je šla dva safe rounda, pade v prvo polovico voznikov, mogoče celo prvo tretjino voznikov, ki so prisotni. Ne znam ništa kako su bodovali. Oni mi. Mislim da sam slišao prvi krok 54, što je bilo full loše. Samo mislim da možda, ako je bilo 64, onda sam slišao. Ja. Mind the gap, ne? O, za Tu sada u drugome dijelu Jankovića Veštića. Malo ga je pustio tamo prvi dio staze, ali puno veći presing sad radi Renato ovdje. Janković spasio se Vestića, ali ovdje Janković je definitivno ovo lead run je bio jako lijepo. kako Skid vozi, majko. Mislim, oba dvojica su brutalni vozači. Ovo gura ga doslovno sklapa mu je trobicane, sad Janković samo leti jako lijepi fajter, jako dobra pratnja Jankovića, možda ne tako tehnički precizno kao Ligran, ali atraktivno za gledanje, jako borbeno, jako agresivno. Dobro smo se vozili. Jesmo, pa ja sam znao da ćeš ti dobiti, ti si doktor. Hvala ti, vidimo se. Mini gume i odmah nazad. Izgledalo je baš dobro, čestitam. Bravo, izgledalo je odlično. Jebeno. Erik, jel ti imaš trubu? Fak, ništa te ne čujem. Jel imaš ti trubu? Koga? Trubu? New Jersey, New York, Long Island, Tennessee, Virginia, the West Coast, Connecticut, Come get a whiff, my words mentally fit to dissect you. There's no stopping this. When I transform like Optimus, we locking this. Leaving you frozen with what you chose. You're not hard rock. Delivers death to those provoking with no mercy. Get you in 5 minutes to clear us. Spitting venomous vocals, causing your death to draw near. First mistake made, you picked up a mic to play the part you had to start. Now that y'all deep sea fishing for your body parts. Connecticut, my resident, never hesitate to throw death blows. Put you in place like Melrose. You felt those tremors. Now show that your time gets to prepared to get hit with more maneuvers than the Heimlich. My whole entourage, go thinking camouflage. You look down for Mike Frost. Hip hop, espionage. In other words, caught at the border with weak
tracks. Lyrics with no facts and fake plan of attack. Who comes tougher? That kid Kenny when I drops the bomb. And like that team from Detroit, your whole unit is getting pissed off. Spent many years underground. What? And now people surround with the sounds in the atmosphere anywhere throughout the tri-state. Yo, foreign niggas, Kenny Lynch, Rollo Mach got the shit. That's right. Yo, I spent many years underground. And now people surround with the sounds in the atmosphere anywhere throughout the tri-state. Yo, foreign niggas, Kenny Lynch, Rollo Mach got the shit. Yo, my name is Rollo Mach, the rapper track evangelist. Bless you with your joys to put faith in your mind like some Bible scriptures. Pause, control your soul to keep your eyes open. What? Producers hoping to make tracks like this to keep the crowd smoking. So take notes, cause cheat can't pass you. Your style is past you. Kakav fight, dame i gospodo. Erika Janković, ipak bila je teška odluka, ali Erika Jankovića izbacuje Vukovića, prolazi nam u top 4. A, to je bilo 100%, tako da igram v top 4. Taman sam imao on nekih 15% više gripa. Kužiš da sam ga mogao samo bilo di je on prije napravio tranzicije jer nisam mogao radi pozicije. Sam samo dao gas, kod njega. Tako da top. Evo, top 4 proti Folerja, res smo neprivoščen, da je povsem sranil ta vikend, imel še to neko kreganje tu na štartu. Ampak voznik je v top 4. But my style's far beyond you. What you want what I got. I make it hot, representing hip-hop culture by the midnight. I think not. If you think you can get with this lyrical funk hard rock, yo, you bugging. Your mind's frontin' on your physical form. You shocked how I got the funk locked down like dogs in college dorms. What? The rap battery love. What? Flipping tracks like a pancake under a spatula. Style you can't capture. Where you from? A state of mind. Career myself and I representing CT. And Kenny Lynch is writing back. That's right. I spent many years underground. What? And now people surround with the sounds in the atmosphere anywhere throughout the tri-state. Yo, far and near. Cause Rollo Mach and Kenny Lynch got the shit. Yo, I spent many years underground. But now people surround with the sounds in the atmosphere anywhere throughout the tri-state. I malo lete gume, tu sam Meksovsku, neću ništa reći, prepustit ćemo sucima, vidjelite sami. Tvoja prednost. I malo lete gume, tu sam na izlasku, neću ništa reći, prepustit ćemo sucima, vidjeli ste sami. Moja prednost Boruska, tu 5 stupića, bio sa 2 kotača praktički van i onda se poravno. Hvala. Otvori a ne možeš. Odvozi savršeno led i to je to. Jo. Uguraj unutra samo. Pazi poklopac i nježno. Oprezno jer mu je filter goriva da ne diraš creva. Pazi da crijevu ne bi podio. With the sounds in the atmosphere anywhere throughout the tri-state. Yo, far and near. Cause Rollo Mach and Kenny Lynch got the shit. Yo, I spent many years underground. But now people surround with the sounds in the atmosphere anywhere throughout the tri-state. Yo, far and near. It's Kenny Lynch and Rollo Mach got the shit. Yo, I spent many years underground. But now people surround with the sounds in the atmosphere anywhere throughout the tri-state. Yo, far and near. It's Kenny Lynch and Rollo Mach got the shit. Get the going on. Get to the kid. Rock that rock. Yo, get to the kid. The alley. Foler nije baš tako jako u napadu, sad ovaj prvi dio staze, računi poveća taj presing ovdje u drugoj trećini. Janković jako precizno, prekrasan ulazaka u ovaj zadnji zavoj. Foler malo sada, usudio bi se reći, zaostaje ovdje, očekivali smo malo jači napada i Janković odbijeli za ispred. Ajde, čujemo. Bravo, tvoja pobjeda, svaka čast. Nice, hvala. Bravo, se vidimo. Finale smo se, ja? Finale, na 2 zmagi. Te gume damo dol, ekstremke gor. Ja, je bil pa kar v redu ruker v vrata. Kaj? To je na M60? Ne, to je Toyota 3UZ. Imam ih u ovom i u ovom autu, oba dvojica GP. Evo, zdaj gremo na nove ekstremke, drugi battle, ajde se pa vračamo nazaj na te Westlake.
Kak je ta drugi Westlake preživel? Javi se mi. Ja i Klaudija smo zajedno. Dobro. Je falil kjer je outer clip? Ok, ajde. Da, da. Jane, Dobro je, bro. si dovoljni? Čujem te. Pa daj, pizda materna s temi vezami, ej. Ja, gremo tako smo rekli Westlake, pa gremo z Westlake te na Empire. Jesi čuo šta sam rekao? Ne, zovem Klaudijo, kaži mi preko telefona jer tu te čujem za kurac. Već jo zovem. Idem mimo pri tebi levo. Kaj si se odločil za Westlake? Jaz? Ker so zdaj te hit sovkane. Koliko pa je pritiska? Opet dve, ne? Nisem nič preveril, pa benzin je spuščen pritisk. Dobro. Da vas čujem. Imam savršeno mir, samo sad dobar chase i to je to. Aj, čao. Mislim da dobro, samo nemam 500 konja na ubrzavanju. Nema veze, dobro si ga sustigao, ej. Hvala, jebi ga, riskirao sam ovaj prvi outer jer jebi, ba drag race sam ujebote, di je šikana? Dobar si bio. Svejedno nam treba šikana ili 300 konja više. Sve znam. 1-1, vodite majstorica. Gume! Isto, razlika je bila samo u tome da je on, kužiš, sad dobro šaltao, ali prije nije. Imam samo jedno pitanje. Znam da je kasno za to, ali šta se desilo sa šikanom?
Kaj se? Šta se desilo sa šikanom? S čim? Šikanom? Na štartu nema šikane. Neko je valjda udario čup. Jer sad smo samo dregali, naravno on 200 konja više, nemam šanse. Ma je, dobro ste. Pa nema, daj molim. Mislim, palim snage. Evo ga, ide. Ti si tehničar. Ti si bolji tehničar. Samo polako i bunga. Na poraz je sad me je dregao, kužiš, i nisam mogao sustići. Jer sad smo imali drag race na inicijaciju. Ja. Molim vas! Skinite fotografa! Sad me je stripalo i fotograf je bio ovdje. Fotograf je smetao. Skoro sam ga pogodio, mislim pogodio, ono, trzno sam za volanom. Bio je... Kaže Erik da mu je fotograf smetao koji je bio tu skroz na dijelu staze, da mu je zasmetao, da je morao trznuti volanom, da ga izbjegne. Onda sam bio umjesto da bi bio na gasu i bio sam ono, samo da znate. 5 minuta. Čun, daj na lijevo. To čun i još udario sam iza. Ej, uzimamo 5 minuta. Iste gume, ne smemo ih niti zamenjati doradno. Samo dvignemo avto, zadaj levo gledamo, zakaj gledamo. Jaz grem ven, jaz grem no, 3 minute pa akcija. Ej, kaj je bilo? Ja, pred speeda sem vzel prepočasen transition, sem zbil 2 stožca. In zdaj mi bo Marac 100% dal 0 za lead run, vse boš videl. Zdaj, tisti, ko zdaj zmaga, zmaga. Dvigni ga samo, pa da vidimo zadaj levo. Ajde da vidimo. Smo? To! Ajde, redio. Tak? Sudi kako hiter pa laufo, a? Do Brdek? Za mano? Ja. Valjda mode se on isto žali. Snema GoPro? Ja, ajde. Okay. Kaj še sem pokal, gledaj. Ja, baterija je bolj malo pomoč. Vse vseeno, če zdrži to. Pol prijem po acelere, pa Viktor je Ne, poj prid po raju, pa po acelere. Tako je, aha. Samo gume promijeniti, neću zapaliti ove jer su nove. Za 2 minuti smo tam. Čekaj. Zgubo sam, nimaš kaj. Zgubo sam, nimaš kaj. Moja naravno Erika što za u svakom slučaju sad evo sa Šerikom nećemo sad podijelo sa proglašenjima.
četvrto mjesto da ne oduplaćimo. Četvrto mjesto na drugoj rundi Croatia Drift Challenge danas uzima Nikola Ilić Debeli. Prvi put je uzorno dobio, kaže, ima čovjek puno penala iz CDC u svojoj kolekciji, ali ovaj put će se morati zadovoljiti sa Kuzonjom, što znači da nam je treće mjesto danas pripalo Daniju Falanu. Falana, LS7 uzima pehara za treće mjesto. Jučer je bio drugi, a danas evo treći, uspješan vikend za Flokija. To je bio samo drag race sad, mislim, druga borba, samo na drag race. Čestitke još jednom. I sad nam preostaju Erik Fik, Taksi Jankovića i Marko Brdeka. Šta mislite, čekaj ovako, koliko vas misli da je Erik bio bolji? Dobro, koliko vas misli da je Marko bio bolji? Dame i gospodo, bez daljnjeg odugovlačenja, rezultati su sljedeći. Drugo mjesto danas ovdje na Željavi uzima Erik Fik, Taksi Janković. Što naravno znači da je po ne znam koji put drugi ili treći u karijeri pobjednik CDC-a Marko Brdek! Debeli, Folera, Janković i Brdeka, pobjednici današnjega CDC-a. Ljudi moji, to je bilo to od nas. Drugi dan, druge runde, fenomenalan drift ovdje na Željavi. I to je to od druge runde CDC-a u Željavi. To je bio moj prvi put u Željavi, lokacija se mi jako sviđa, asfalt je dosta dobar, gripa je manje nego na trkačih stazah, a i taka je potrošnja guma. Tako da smo mogli napraviti dosta krugova u treningih i na natjecanju bez da bi potrošili puno guma, što je puno bolje nego recimo na Grobniku, gdje nova guma izdrži samo 4 kruga. I to 4 kruga tako da se vratiš van staze bez ikakvega profila na gumu. U obziru na to kako loše je kazalo mom autu u subotu, sam baš oduševljen kako je prošla nedelja. Zadovoljan sam sa svojoj vožnjom, ali naravno vidim neke točke gdje bi mogao voziti bolje. Tu želim iskomentirati još to da na štartu nema šikane i da nam ne dozvole da štartamo prije nego lider ili da si uzimamo više in rana, znači da bi štartali iza ili malo više prema nazad, da bi mogli dobiti malo veću brzinu za inicijaciju. Jer ta in run je bio dosta kratak, ja bi volio u ovi zavoj uletavati sa 20-30 više na sat i za to nam bi trebalo nekih 30-40 metara više in runa. Želim da Croatia Drift Challenge za sljedeće trke ili dozvoli da štartamo prije nego lider ili da nam da stvarno dugi in run. Jer na taj način ti auti koji imaju puno snage ne može drag raceat naspram auta koji imaju manje snage. Recimo moj auto ima skoro pa 200 konja manje od Brdekovega i u tom klipu možete vidjeti kako se on igra s manom na in-runu. Praktički ni pun gas cijelo vreme, a ja sam cijelo vreme pun gas. Prvi battle u finalu sam ga dosta dobro držao. Izgleda da je tu on loše šaltao, a oba dva druga betla sam praktički gubio samo zbog te inicijacije. Treći battle imao sam neke greške gdje sam pokupio neke čunjeve, ali to je bilo jedino zbog toga jer sam eksperimentirao kako bi nosio što više brzine u ta dio staze ispred sudaca, pa sam udario čunjeve. Tu je naravno moja greška, ali znao sam da moram nešto probat, inače ću gubit. I tu je još jedna mala stvar, kako ste mogli vidjeti prije na snimki sastanka vozača, glavni sudac nam kaže da neće gledat di radimo inicijaciju. Prvi zavoj, znači nije mi uopće bitno jel ćete ući široko, jel ćete ući plitko, uopće neću gledat. Na kraju su mi trgali bodove radi toga jer sam radio inicijaciju više na desni strani staze ispred chasera i na taj način sam kao smetao chaseru. U buduće bi bilo dobro da stave vanjski klip na inicijaciji ili da traže vozače da naprave inicijaciju na skrajni lijevi strani staze, jer odmah
Kad su to kazali na sastanku vozača, je bilo meni u glavi da ću raditi inicijaciju što više prema desni, tako mogu nositi više brzine u prvi vanjski klip koji je skroz desno na stazi. To je posebno bitno za mene koji imam auto sa manje snage i to ste mogli vidjeti već protiv Follera i protiv Vuka, gdje sam praktički napravio kompromis i riskirao taj prvi vanjski klip, da sam ih mogu sustići na unutarnjem klipu i držati ih preostatak staze. Uglavnom, ovaj auto ima nekih 300 konja, vozi 2.65 gume protiv auta koji su dosta jači, često na 2.85 gumama, tako da sam zadovoljan sa performansom auta i sebe. Nedelja je isplatila sve muke subote, tako da smo ja i tim oduševljeni nad rezultatom. Zadovoljan sam i sa kvalifikacijom od Klaudije, tako da sljedeći put idemo još jače, kako bi kazao naš drug Ivo Znaur. Uglavnom, to je bilo sve od toga recapa. Sa vami sam bio Erik, hvala svima za pogled. Slijedi još više videa gdje pričam hrvatski ili ajmo reći balkanski. Nadam se da ste sve razumjeli. Ostanite na kanalu, lajkajte, šerajte, subscribeajte ako se vam je to sviđalo. Ja se već veselim sljedeće runde CDC-a. Sad sam drugi u ukupnem poretku, što je dosta dobro. Naravno se borimo za titulu s autom koji nije baš najkonkurentniji, a svejedno uz to baš guštamo na stazi ako se ne desi koji glupi sudar. Sljedeći event za nas je Donut u Splitu za tjedan dana. Vidimo se tamo, vozim drift taksi, naravno vozim i E36 na natecanju. Hvala svima na podršci. Z vami sam bio Erik i to je to za danas sa moje strane. Pa tu slipovica, ni bila nikoli gledana. Če greš bolj desno, je bolj suho.